Oke. Oke. Dijak golek mangan malah wonge ilang kowe. Mangan ndi? Heh? Kowe pinggir-pinggir ngono to. Nak. Pinggir-pinggir seketene ben. Mau pesan. Ini dia, Pak. Nggih, monggo. Dua, satu. Tiga.
Oke. 2. Oke. Oke. Di lapangan 1, Sauri Brebes dan Eni Panggilan Arya Tegal main di lapangan 2. 3, 4. Kita skor dulu. Mohon maaf, Anda kita skor dulu. Untuk meja 1 bisa dipanggil. Kemudian Mas Eki memasuki Ampuh. 5.
Ya, enggak apa-apa. Darurat Pak. Nah. Maaf. Sembilan, Pak. Malah boleh. Ya. Sis. 5. Tarik. Mewah.